Ngapiang subhay pilang paro hakateng gajong Jesus Christ. Para kan kapon ngakwa ban kren kinyan kakon gospel gajong Matius kalong banyu kat khot apsal arpsan ngakwa penchai kini dikhot bar gajimut jong kani dikhot hakan kapon. Kakon gospel gajong Matius kalong banyu kat khot ka apsal ba arpsan tin kip ong kumne. Te mano baru basnyo yakini kitin jonga wat bale yaki dan taraya ukum beri wasta ubelate ya kaying jong halo umau siang de uslap ulaham bat kiwa kila shlei bat kil kila be bat kila sho ya kata kaying de kapsem lakalan no naba apan syong nong rim ya ka halo umau siang kenau ya gospel ka jong Matius si la tho da Matius sunran ka jong Jesus Christ ubaderu uwe na kita kikat armut ki apostol perkenal Matius kemut kajing ai ubelai Matius kemna kajing ai kajong belai ikane ka dikhot kat ko gospel ka jong Matius kan banyo ka dikhot ka apostol hadu ka absan kidek tin kibakren da uci sukris kidek tin kibakren da mano da uci sukris bat kini kidek tin penkut conclusion ma ya kijintu kana bagajingkai la bagi parsi jong uci sukris hata ulum kila ban siam gajingkai nandu gospel ka jong Matius kan besau hadu kalong ka banyau Barkani ka weiru kat kuma gospel ka jong Matius kalong banyo kat kat ba apsa opsan ka deru jingkai ka jong Jesus Christ ka pashi nga jitu khana haute ulum te habau Jesus wa te mano baro wasnyo yakini tin jonga badu bale yaki ngantarai kum beri bastan plate ka ying jong halor umausiang te uslap ulaham atkiwa kilasle barkil kilabe baiklah show ya kata kayeng te kapsem la kelon no naba lapan syong rim ya ka halo mosiang nyindi ben sotu haba uci sukris Ukraine nikini kitin Ukraine ha kabakan jaman sim padu theo igi pat ba bagi sanran ke jung ki wasngap kajingkai ke jung ladu ka beningkong hauta ulum ba usyong kat ko gospel ka jong Matius ka basau hadu kan nong ka banyo ka ba uci su syong hauta ulum ba hikai kan mau ya kan ne uci su Christ punya klat kita gi pat ba ke kita senran gi jong gi pat ba ka jong paro bulan hang ta ba sngap punya klat yaki bastat sigro pat iki ba be sigro na kita gi grup baro uci su punya klat kum ne yaki ba sngap shasko ki ba yasnyo ya ketin ya kecingkai ka jong Jesus Christ bat ki basumar ne le ya ka penyaklat yaki kum ki beriu ki bastat bat ki uparshiro ki kum uberiu bate ya ying jong ki halo mosiang ne utheu yo Jesus Christ ma Henry la se uberiu bla yasnyo bla sngap bla shashko ya ketin ka jong Jesus Christ ka cingkai ka jong Jesus Christ how taulum Henry ubam semua sumar nes bom semua le jika uci sukres hang ne upan senyum yu utheu yu hawi kaliang kong beri ubabe plate long ing gejong halo shap hakan chu karukom kane du kadai ka jingkai namta ka jonga ka jongpi habni wan cinga senglang habni syong habni snap ano no benta habni yasnyo ya gospel ka jong trai pada habni le ya ka kan mau ni dai ki beri ka start hakmat ka jong belai Henry haba ngai asnyo yo gospel ka jong trai lingin shimla le ngam chama sumar ya ka kan mau ngilong ki beri ki ba bek jangan pat ya piwi ya ka por ko mata pi asnyo yo gospel ka jong trai sumar ya ka bale ya ka baju ong bang ngasnyo la biang ya nga teteng smart ha ban snap hering jinjar ka ban le ting ai ko ble pi lang baro la snap ya ka ne ka banca ngai skin plasha kini tin penkot ke buci suka open iklan ya ki bastan bagi ki beg kalau kata cingkai ke jok hau ta ulum te ka por kam ta ka syong yang ai pi atau ngilong ki bri bastat ni ki ba beg
ngai ka buram show try bo beli cingilang baro o beli ker kui pilang baro kiba ngapat kiba kongo uruban sumar ya ketien ka jong Jesus Christ. Amen.